o tele mo Ukraine e maise lo lātou rumanai e ui le tele o le maua fianga e pei foi o le whiriwhiria o le President fou o Amerika o Donald Trump. Ta ue Wong o le ampasa o Australia o Paul Lehman o le ato e tari watu ia le lau mua o Ukraine le masina fou e tāpena haida to e talaina o le embassy a Australia i le atunuu. Mo whaamanino e Wong o lo tu Australia mo Ukraine ma wa mana o mio na whaamuta loa le tau o lo whaia ina ia mawhaina to e nofo fide mo Ukraine ma to e whausia soifuanga o ainga o i o lātou lava lau ele ele. E rua ni lapta inga e whaatatau i lo longa wa lapta i aile atunuu i le whaiture o Queensland i le tu i saute o le mamafo timunga ua afuai ma lo longa. O lapta inga ina ia mātala, ma wawe o nanga i esepe ala matia i winga lolo wao le tau, i whaai tu e pe o Jandaway ma Western Downs. Wa liputia mailo longa i rea whaai tu ma isi vaenga ma wala lalo la latane, ma wa fautu ina tangata, alo fia le aveina o ta avale i no fuanga o lolo waia, ma ia wha mautu o na whai ma siaki le talo le tau. Tele mga ala i Queensland wa motu sia, ma ta avale ua lafo ia, ina ua wha lea ngaina e lo longa. O lo i se tūlanga tingaina, se ali mai sini whai mai li poti na pauwane mai li whonga whale tolu o se whale i Wollongong. O whairoa le 7 News, o le tangata leana pau sa tau ma whai e aluane i lalo i le pito le whale sa ia i Wollongong ina ua taunu watu leo leo i lea no whanga. E di masa furu tau sanga le matua ma lo ta ua le ripoti sa taunu watu leo leo matu i tu i le whaituto o le whale lea sa iai a aluane i lalo lea tangata ma tau ma whai e alui fo i le pito le whale. Nga wata ua se suenga na laio nanga i atu leo leo i dea whaai tū. O lo na ulu ma le tua na afia, ma waia nei se tūranga tinga ina i le whalemai o St. George, ma lo ua wha ngā soro suenga leo leo le mata upu, ai leo ta ua po le atonu lama le mafuanga o le anga i atu leo leo i lea no fuanga. Talamuli o le ai o Moreton Bay i Queensland o lātou whaia se sā e whaasa i tangata i le ini mena no fuai, homeless, mai le tau fia o ni whangu whao, ia bo o mea o la tausi, ato ai ma le mamoe no fuanga whaitele i Vans. O le pule nu o lea whai tu o Peter Flannery, wa ia whai loa i ripote le APC le vasanei, o lātou wha muta nei le mata upu lea, o no ta i whau e umia e tangata i e le ini whale no fuai, wa tele na oso wha ia i tangata, e mai se fo isi tangata le ini mena no fuai. Pa mai a lātou, wa whaisi o lātou tu uawa noa tele le mata upule nei, wa tau sanga wa tea, peitai, wa o i le taimi wa te tau wai o na whaise whaai unga, mo le saunga le mua tangata lau tele. O le vasa nei la wa amata tu ina ai wha aringa i le council i tangata ia po homeless, people le tu sai o le saa. Wa liputia i le APC wha amtaranga mai stasi o tamaita i enofo i lona whale ie, ma lana ta i whau, pa mai aia, o lana ta i whau e pui puia o ia. Mai tere lu i tau sa whenga iai le sa waina ma winga so o na whai, pe i tai o siana ta i whau sa whe so soani tere i a teia. O se mata upu o whairo aisa fina ngalo, mai se tasi o charity o le Norris Street, wha mai a lātou, o le whai unga o whai le council o se matua tā ma mawhalea i tangata homeless pe le eini mena no whai, ai mai se lava o le ao o mai le taimi o le kirisi masi. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia stofi tātou wheroa i tai au i se whaapoponga soifua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vetolu a mo, se ki a Radio Samoa. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. Ua
lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Teseba o le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau fou mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Jana whanawha o tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ta lofa Samoa, wala tamaile Kirismasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea fale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa, ma le telo isi mea fale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe vala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. Ua na o le Radio Samoa se furu lima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tapua. Ia mai se foi o le sila mai moa Samoa mai tafa e fia o le lanurangi lea tunu pele talofa lava. Alo le soifua munuia. Le nei foi aso. Ia o le ua tātou tūla lata. I le taimi foi e nganga ifo ai ia le la. Ia mamangoto atu i lona i tulangi isif. Ina ua mai a ona nganga e le tae au. Ia mala usu foi le atunu i Samoa lava ia pe ona mahasani ai o isi e tau file pasi ia maonatu tabale manga i le taulanga ia pia i ngā ruenga foi pe ona mahasani ai ia o nisi foi i le talaloa ia wa nga i foi ngau le bao nga i nisi ngā tai i le ngā tai fale e whae e le tai ia o tiu te mawhaiva uma a o i nei e te usu le falwhai ngā ruenga e te usu i le ofisa a ea whai a onga o leo o le au ave tāvale ave taxi, ave upa o le pasi, o le loli, o le train o le vālili o mea uma o mea whai e le tua mo oe maha uma i tātou uma o awanoa tātou te ngā rurue ai ma wha o ngā o tātou to mai ese maanga waa e whātino i lea tāleni, whātino i lea ngā ruenga ma lea ngā ruenga awai le mawhai ona whaia e tangata uma se ngā ruenga e tasi ese uma awanoa matomain ua whaia le tua mo i tātou uma ia malo ngā lue malo fo i le tau atai malo lava pale ma le ono sai i ngā ruenga o tau tiute mawhai walu flima na whaamanuia i ai le tua i o tau ao ia mawhatino ai ngā ruenga au natu tongi o to tongi matato tu le falao ma le paka ma le susu i lunga o le laula wale ai tongi pili tongi le moli tongi le mokesi le rent uma me uma o le swa vai o ngā luenga tātou te tua iai o tau Faiva na o tātou tiute fo ina e whaatino i aso uma o le ai one ingalo e whaima whaile malolonga malolo anga wa o le tele o tātou o le au le malolo ai mas ia vatalo fala ia te oe i le nei fo ia o uri o le whaatawhiti o ngā ruenga i le astofi le nei o sfulma le 5 minute o te aile i tū la e wha o tele lava ina malanga tātou
tātou malo e malolo, wa ave fo yo lātou waso malolo. Ma o te lo fo yo le mea whala nai tau na whai e ma ua ma le uso ia la auli isa ako. Ale whai fo se malolonga. Ya, sa o wha la le leile tua i lo walofa whasoa, wa e topule i manu, le fo i wa whanga i manu, lo whaafonga lo mātou o te nuu, mai maunga te tele se io o i maunga iti, whapena fo i o mātou ta mā mātutua, matina mātutua, a o le tāpua inga, ma le wha no manu o le au whai ngā ruenga, i whata whaitau langa e fia, i le lalurangi. A mai se lava atunu o New Zealand, Australia, o Monto le Pasifika, ia whapena fo i lo tātou atunu pele i Samoa, i o tātou mātua o a inga, o lo wha muli mai o tātou lau ele i whanua, ia, ma tausia tātou mea tō tino, ma tātou mea sina, ia mo si o tātou a inga, ma whai whaala velavi, ma wa le mea alena, nga o whaala velavi, o mea kirisi masi, ma le tausanga fau maa sofifia, na o whaala velavi lava, e istanga te misia le ne kirisi masi, e istanga sa lata i ai i lo fatu la e misia fo le ne kirisi masi, ia pa fai fo i wale o toi no fo ia le na fo ta vita le la ai ma le tupua, ua vala au i ai le atua, ia i fo le tebi tāna tu e papa i le nā vaenga, ia na wha noanga o fianga, ia o mai i le teimi tas. A world of mixed feelings that the Christmas brings along with the festive season itself. Me lili ato mo me wha lili. Ia ai, alole soi fo manuia lo tātou tunu, le vānu nofo le tātou tāwhatolu, pa ia mo mamalu wha le malo. Ia whapena fo i o pa ia mo mamalu wha le atunu, wha le anganu. Ia ai, ia mau lunga, se vi ingo le tua mo matua le tu, ia te utou o le au wha no manu i le tua. Wa se manuia sa boalan au whaingaruenga tutofi, au whaingaruenga pa ia i whata whaitau langa e fia. Pata alo whatu ia te utou, mautou whalatua, ia ere mwhaiwana ngalo ia te au. Ia i lātou ua malo lo manu malo mai i na ngaruenga, mana i utou whalatua, ia, o lo whao ngā ina pia o tau. Ele atua, i lana ngā luenga. Untua, o tau o poutu toa. O siri anga ia whale nganga. O so o se e kalesia, ma so o se tovine. Awa, o te lelo tau anga wa. Te lelo tau sila fia i mata upsidi sidi e so sodi ai. I le whaife au fau masio na whale tua fau tala vau au le lei le nale. Whaato a maua mai le nuu. E tausi nuu ai, ia le nala, ia. O le so, ia, ani ia fu i tala o le tai au, mo fu i lea vandoa e whaido i ai, ia ma le au a inga atoa a le Samoa Multimedia Group, ia le pulenga atoa, mai lava i le sunga le whawhengainga, ia Pastor Louis Bonifacio, le li o ainga, ia whapea ia Pastor ane Bonifacio, le ftelenga sa le aula se mau mataio, ia whapea i le au whaingaruenga tino mātutua. Ta mā matina, o tupu mai, o le atunu o lo o ngā dudue, ia mapuna wa i le tapena ina o ma le whaleo ina o pola kalame uma, ale leitio. Wa tātou tū la lata i le whamna tuina o le luas fulu ma le ono tausanga. O le nei ngā ruenga ma le nei ati nae. Ia, tā whalangolango i le atua e o mai lava i le nei teimi. O lo o whaatino pēr le nā. Ia ma le tātou mautau ave. O se atu nuu e mawhai o na longo puia li i, ma mālama lama i mea o lo o tutupu. I le lo toi whale, ma le mai whanua o Samoa, o tala mai i ma o, e a whapena fo i mea lo tutupu le lalulangi. Ma ea, whainga wha upu whai, tū maanga,
whaaleanga nu o Samoa, o lana ngana. Ia whapena fui, i le tūlanga whaaleanga, o tāpua inga. Ia, na tātou Sava Valley, ia ma amata mai ei le tātou whainga malanga, i le lua se furu mon tupu tausanga ua tuana i atu. Lea lava, o lo whaatino. O le nganga whaaftaila le nae pe una sauno i ei ia le sunga le whaafengainga, ma le pūlenga siri o le tātou ala leo nei, ma le tātou ala hata fo i le TV, ma le si ufonga o Samoa tasilima, iwa tolu a mo i au kilani. Ia, o le whiwhianga ma le ve inga le nao le tua e toi whaafoi. Ka malo foi mo whaaftai i le tautua, a nisi o whai fe au. Tele whai fe au o ulu whale mai tonu, o le whai tutoa o le tātou wale si whaasal lau. Ia pe ona iai, ia le sunga fo ia Reverend Fui Mono McCarthy, ma le whale tua i le neifo i tai au, ma le tātou wheiroa inga. I le porakala me fo i o lo o a vea i lo tātou tina o le toi tepa i le a inga manona si manga tina ia Eddie McCarthy. Fia lavale nganga ina o wheiroa i fo i ma hopo antu i a te ia ma hopo mai ia ma maila na whaamrianga o le kilisi masi ia whapena fo i o i lātou nei pe o le sunga fo i le whawhenga Pastor Ponti Fonti, Poni Fonti, Tamalo, Fatai, mea uma o lo whaatino, ia whapena fo i le sunga le di awa o ia te vai meni, mlana fo i au unanga, tino mātutu o le tātou ngā ruenga nei. Ia, ai le ngata i lea, ia whaaftei atu fo i ta māma tina mātutua, o i lātou o lo whaatino ina isi poro kalambe, pe o le tina ia Salome, ia ma le si fo i tina o le tātou, ia, e le tau whailo. Le au whainga aluenga a toa fitu aso lea, pai aso, lua sifun ma le wha, i tu la o le aso. Awale se senga ia, mea umalawa mo le whaafunga mai le tunu, umale lalurangi mai lātou e whaatino, a lātou por kalambe platforms ia ma social media malunga o le upenga ta whailangi. Awa o le Radio Samoa lava ia, e eila na frequency, pele aise a lata, pele aise na platform, e lele a ma whao ngā lava le leitio i le lalurangi atoa. Po whea lava te iai, ma whai au na oso ilunga www.radiosamoa.co.nz ma whaalonga uma mai ioe, ile ala leo. Ona e yailo na frequency, tasi lima iwa tolu a mo, le frequency le na AM. Ia, mana tuala. O le ua whaapopo e maisi au nanga. Whao ngā ai le technology, ia ma le technology e pe ona iai le live stream. Ia, o le tele na o isi ala leo. Ua na o le platform lava, o le social media, but not a independent broadcasting frequency like we do have and exist in the last 25, 26 years. Ia, o le umile na o le ngāruenga ma le tautua. Whaftaia i le tua i lo nanga le lei. Malofo i te mamatu o lo lātou whatino i o le tātou porokalame. O le bau filifili. O le tasi lo lātou sui sai ai i le so, i le te mamatu i a vaipua. Ia, whafte iatu vaipua. E fwoi le ngona. Ia, maua lo manosi. Whafte iatu i ngā ruenga le lei o lo whatino. Ia, o longo i lo tātou o tunu ma fangu ma whamanatu i a Samoa. Le tāu o tele o le tātou tāu fiofi ma mau i le umaia. O le ngangana o le tū ma le anga. Ioe, o upu ma le vau ngangana, me whatu ai ma whotu upu o le tunu. Ma tātou sosoni ai tūpulanga lalo vaua. Ia a waso lātou manuia. Ma le whaatau o ina ia i lātou. O le lātou ngangana, ma le tātou tū ma le anga i whanua. Ma lo tātou vā nonofo, le vā tangata, le vā tapuia. Ia, ai maise fwoi o le au nanga a e kalesia. Ioe, tele tangata i whia whaftai iai,
La tau fo i lo ngā lua le tātou ofisa o whaamaumaunga. Ia whapena fo i a i la tau. O lo o a ngā i e sa ili pisinisi. Ina ia mwhai o na maua tātou tupe maua. So ni le atinae. Ai le ngata i lea. O le whaafitai whaapitoa le nā. Mai a le a tau o sa vea. Ma le polo kalambe le nganga i fo Faiva. Whapena fo i mo le tāno awai lea stronai. Mo moli ai le nganga whaafitai. Pisinisi ma company na uru whale mai i te tono. O le whaitotoa lea o le Radio Samoa. Mo le whaasalawina o lātou pisinisi, company o ātinae. Ia, e mo moli atu le nganga whaafitai. All those who came through the doors for the advertising and the advertising dollar that we mostly needed throughout the 25, 26 years ago. And some of them who are still married to us, not divorced yet. I am. And I want to thank you from the bottom of my heart, and also on behalf of the management and the board of directors. I want to convey that gratitude and that respect and that love and the great thank you for your support right throughout the years. Telenito sang. E tamuti pepe ye lewo. Tai luos fulu lima, tai luos fulu ono, tau sanga le matutua. Na whana nau le vai teimile na. Le ufewhe wa iselo. Ma whaiala ko ki whinga. And they were just babies during the time. 25, 26 years ago, when Radio Samoa was first established and went to air. Ia na, matua le nao le tātou ngā ruenga le wo iei. Moli atu i fo i le whaafitai i le au whaafofonga. Mai tafa e fia o le lalulangi. O tau sila iai i le whaitaunga le nā wai iai ia le method e whao ngā. E loa ai te ngata mai moa. I tausanga uma, o silia le tasi le miliona, ma le 5 sa la wafalo na winga, e o batu le miliona, ma le afa te ngata whalongolongo i le Radio Samoa. Iana porkalame i le frequency, whatasi ai mai lato e mai moa, i lungo le apia fōlinga, whatasi ai ma le YouTube channel. Ova, i le tasi le miliona, ono se lau wafe tangata. Whamomonga nā rewa toma, i le tausanga tasi. Ia sila la i le lofo le tua. Ua wha umi ai ona a ao. Ma wha matala mai fofola ona a ao. O mwhai ai ona o atu a tātou tala. I tulu inga e fio le lalulangi. O tātou pese. O tātou tāleni. O whaasala launga matala i meola o tutupu i a Samoa. To tonu o le palemene. O atunu, le atunu u atoa. Le nuu, ma le e kalesia, ma le i tumano. O pisi nisi. O le whaasala lauina o le fono. O tātou talafou. Ai maise o tātou talatu. O vavau talatalanga tā o Samoa. Leo. Ua mawhai o na maua le awa noa e momori atu ai le nasa vali i tawhai fia o le lalurangi. E mau te fia whaftai fo ia i lātou na tātou āmata mea mai lava le amatanga. Se ia o mai i le neitai au. Nisi ua ngā lurue isi company, ma isi pisinisi, ma isi atinae. Ai na amata atu i nei. Nisi ua wala au iei le tua ma whai ilangi le fōlaunga. Nisi ua tu ua au ki lani New Zealand nei. Ia ai malanga atu isi atu nuu e wha wawai ala atu tua. Ia male au unanga i tangata lau tele mao lātu wa inga. O awa noa nā ele au mau. Whaftai e le tua. Ioi, whaftai le tua. I lona hanga le lei. Ia, ma awa noa le lei. Sa ia whatino mo i tātou. O le nganga whaftai lea. Ua awhatonu lei tū la e wha. E manga ia ke rea mea ai na whainei o le business i lena tātou iai. Le company ma le buffet le ua whaingoina le Sunbell.
ia e pulea fo e stasi fo I tama whanau a le atunu mata wha sani malo whaftai ta motele a wa a whapea na ono e tango whaone a fio mai le sunbell o lo mawai lea malea ele tau lo iai the experience of actually being there and the taste of sunbell. I'm telling you, it is very, very beautiful, professional, and tasty, of course. The taste of Samoa. O le tofo ale nā I le whaalifu mo I ama le whaalifu talolo. I awa pena fu I le whaalifu whai. Ai a la le whai ei masu. Oka le mātango fio le sapasui. Tutusa le pe kausiri kiki ala o whai sapasui langa. O le siampini o le mele whai sapasui. Mele whainga o le mele oka. Oka, beautiful. The raw fish was very, very beautiful. Ai tango la e tu whaatasi le oka le nā. Tu la I male seaweed le nā vane nei le limbu lea. Le limbu nanu mea mata lea. Aka okai. Tai nice. Ia le ngā leo whamakala me re li leo sa vea leo so li fia aio ia o li ia uwhe mai. Ka koue o sunbell tā tau wale nā. O le aso sa nei. O le aio se... o se tōna I whaia. Aung tata uma e whai se kuka. Anga ilo sunbell. Ia. Nāna me rea ngai. Ia tasi nā. A wala o loo whesosoni ai ia le tātou wala leo. I pisinisi a o tātou lava tangata. When you look at something like this, if it's a script that is brought to you to be broadcasted and read and to be read on air. You don't read it. You sell the thing. You sell it. Yeah, lena. Atungo fi a ole au le le fo ila o ke nge ki o sunbell mo lo makuku o nga ru le sunbell. Ya au te vai atu lo no winga le o ola o I le fale e kuri me ma o ma la uli ma ke nga lu le nei aso le nga me le nga ole o mai fo le fi a ko mai fa nga ru yeah, it's okay ele se me popule ai paule me o e tia ma la to fa fonga mo le vai monga se manu ya ele le ya se manu fo le ele ma au o fonga mua ma dera fato wa ai ni ai mea kai e fai e mafua iona ma mai ma leo mai ele na ole fasi povi ma sima lenga o kalo lenga wa mi ka alo mai ka mai ia ma le siva ti e le tio ma so malu ta oto o le fale fai lili alu o le maternity ward ia fa malo teno tatu ofisa ia le tua fine ia manu Cole ia fa pe fo I al tamaita io ana ia fa pena fo il tamaita io Asia o le tamaita io Sarah patia mauto umalama I lalo le tatu ofisa malo le ngā lulu fa malo fo le ono sai nei tau sanga atoa ia o tātou whenga iai, a mai se fo I le vai te mira COVID. Tasi le nā maenga sa mai tau inai. Tu sa lava pe sa pe pesi ma pe vela I le COVID. Ai le I tu wau noa ina ma tu ia tama le tātou ngaluenga. Sa tātou whātua tua I le atua. Mau mai lava e whātino le ngaluenga. Leo ngā fo le nā mai tau. Na wa ui nai le to tele le fa nga ino le zoom ia ma le fa nga ino fo I o le upenga ta fa ilang ai ala fo ala lo fa le wa pingi me lo zoom I lungo lo mbuenga e zoom ma ia o ma pingi me nga luenga I le fa le na ia fa TTI ia le feo I le taimi le na fa sa ina I le to fe nga so lo ai me fe talo lo I le tunu ai no fole le fale during the isolation period when the COVID was so seriously hot
and it was spreading like fire. Many of our staff that had the virus, we were so vulnerable, but we continued to serve our people, our country, and stayed on air for 2.5 to 3 years. Malolo umutangata. Ai le malolo ai masile au whinga luenga le Radio Samoa. I le whaau au pēa o na whaatino, o le nā au nanga, i le teimi whainga tā, teimi o le whamai o le COVID, ma le whaitau miliona o tangata na māli di wai. Whaaftaila i le tua. My Christmas will never be the same. E mafuana whaila o tala le nā. E le toe tutusa lau Kirisimas. Masesi Kirisimas. Ona e eile tangata. Sa pele la vai lo loto mo lo fatu o te tuli matai ma mate tu ma halu e lota fia o le alu le ba lele tau nu wantu nofo mai. Ia ma fai mai le tala fia te fia fa longo iai. Ma fusi mai, ma opo mai. Ia o le tamba o le ai. Le fionga le tanga lo matua. Pale ai sina le vea mu le talo. Tele o na matai ai. Pe ono fai atu foi. O le mali e pe a mātou wheilua i maro mātou tama. E se foi mātou tū maanga e fai. A mātou tau nuu e wha wheilua i alo ia. Ma fai le launga e pe a o oe o le tangata ese. Fio mai lau fionga pe stata maa le lang. Ma leo mai so alo. Fio mai lau fionga leo lua i ali. Nao se whate ta inga leo te whatua i nei. Loa tau sanga o tātou vala i o tau tiute ma whai walo filima o lo tau tua mai elo tātou ainga. Fio mai a matala mai a au. Au inga ia whaangalo ngata. E no foi le tau ina mata le fau ina ia vavai ai lo mātou vānu nofo. O ia le tama. Ao i mātou o lana whanau. Ua uma o na whae e ai o na lima. E le ngata o le whaamurianga le pristua. A o le whaamurianga foi. Ua ia tu ina mai. E a vea i mātou o ni tausi mea le ainga. I le whae e ina mai o suafa. Tā ua o mātou ainga. Ma o mātou tau ainga. Ma le ainga potu. Ia le mea whale nai whai. Umaro fo ina. Whai mela unga le to. Ina wa pei au tangata ese le whanta a whiroa. Ia ona whai fo leo le tali o le to ina. I lana tāpua inga. Ia mataila na sua. E le ein tangata e masani una whini me whapena, ai ofu tangata pe au tango e whamatala, ila mātou vānu nofo leo. Manu mātou tama. Taila na sua, e ama momoli i ailo na lafa molana ia na whapena ala e leo se, ia ma fwoi mako kari e ma. Whai se mātou tau mawhitanga, matulanga whapena. O le tā ua lane nā. Ngā misia nei wa ato nei le lua tausanga. Le aso sfuma le whaa o le masina le nei. Ato le leila vai ai. Le lua tausanga. Talu o na motusia ne mawhitanga ma le tamau le ainga. Ai pei ono whai atu fo i le teimina. Tulai me le whaara lawe le nei. Ma le wala aua le tua. E reisi sina tāpena pena ma sahun yuni e talia se mea whapea. O le ato e sea ma wha mānawa e le atua i a ngā ruenga a se ta māposa tina e pele i tono lainga ma siri ona wāwāla lata ne mawhtanga. Lalal nā e le ina whaisola o tala dina talo whai ia i lātou ua mātu oti. Leanga fo i o tele i tofo i le ti ngā o le meo le mesia o se ta māposa tina taile atua. O lo o soifua ma alosi lo mātou tina.
Ai ina ua tupu le whaalawilawe le lo mātou tama. Na pe o se ata whaasolo fo i lea i luma o lo mwauru. Ma o lo e titilo tu i ai i lunga o le screen o TV. Mai i lo pep like titi se o lava ina matua. E te toe tilo a toa lava i ai. It's like a whole movie of your life and your father flashed and being shown over and over and over again through times. No, olola ina tupulu melea. Ua wala au ia le tua i lo mātou tama. Ia te wala tau ia. You know, you will never recover, fully recovered, emotionally, spiritually, and sometimes mentally and physically tiring. Pea ewe mawhau ai I le lua mawhtanga ma le toina. A lewa tātou, and I want to share this with you. It is a very personal, deep conviction of how much that I missed this old man, this dear, beloved, late father of mine. Te lau fo e whapenai inisi o langona o tau. A le lau o tango e tufatu. Share fo I ma o tau. Ina I o tau malamalama. O te malamalama fo I la ile. Le lau e tofo iai, o tofo iai. O tātou loa ai la ile. Le loto o le ti ngā malama tui o le alofa ina ua whafosei o na motu sia lea so tanga mas tangata e pele I lau loto ma lau fatu. Ia, mai a tea. Tātou te ola I pēr whapea ma mawhau whau iai. Ele mwhai o na fully recover. Ele mwhai fo e listanga te le tofo I le melea. O na mana malama I lau loto, o lau fatu, o lau anganga. Mau mawhau whaunga e winga ele misia o lau tama po o lau tida. Po se uso foi, ia po se tua fofine. Po se tangata foi sa pele loto. So there you go. Sharing with you the most intimate memories and things that really, really deeply bother me, and things that are, are in my heart. Tono lo fatu. Ya le ra wo pa ia tu fo I lo fatu. Ma fa malama ia tu e fa loto malosi ia te oe. Yo. As watu vai malu puenga. A watu fa maisenga. Awa ele o se loto o le atua. Po o se whirangalo oe. Po o seisi lava tangata. O le Faiva whaito tasi o le atua. O ia na te au mai. O ia fo I na te toe av ese. Na paula le mea tātou te whaia. O le wha fe mawhana whanai. Ma tātou to anga e wha marusi au I leistangata. Ma leistangata o lo o awhaina. Lona loto ma lona angana. I se mata upu whapea. Awale whangofi. So there you go, my dear brothers and sisters, and those who have, lived and experienced the feelings that I do have of missing this old man, this old, beautiful, special man. Loto mo lo fatu. Ta pena fo ia auto, ina ua motusia ia le maftanga. Ona o mai leo la utala noa ila o vava I antu e tō whinga ia na whainei lea o tu unei e wha mamalu I le masina o Januari lua whelua sifuruma le lima ua whina ngalo ai
le malo o lo tu nei. Ma toe tō fia ai le fionga i le tama a inga. Lana fionga ia tu o tupua ta masese. Tu funga efi. E toe se ei i le nafoa. O le fono a sui tō fia pa o le sui au. Ua toi tō fia, ma ua tō fia iai bo le teimi mua. Ia le sunga i le mali e toa. Papali tele mori le lua mali e toa. Whapena le whionga le papa. Le la ulu mapsone mapusua. Ia. Ora iei whai tau anis. Ia. O se taimi lona rua le ua se e ai ia le. Ia le whainga malo e tō fia seisi tamari i po seisi tupu mai sa wat. Ia ai mana tua foi. Ia la utilo iai. A o foi le tu ia tua. Le tama ainga ia tua tupu o tamasese. Ia le tamasa vai foi. A wā o ia o le tufunga mai asau. A se e foi la i le bali e toa. O le tamasa vai foi. O le tama ma se e o. I le malai ma le maota i matani uwhea ngai ma le ata. E leo e le ati papari. Whape nā foi. Mango ma liu siu whanua. Pui le to o fui fatua wā. Tui langi manamu lau ulu. Yo tamu sawa iuma. Ia fioro le papa. Ia. O le fionga i la ulu. O le papa e tausi e sali murianga. Ma sali lo mai awa. Tamu sawa. Ioi. Ana whapia nātu. Awa o lesi mea maali e le iei nei. Na sui ia e tuila epa. Le whawai o le atunu u le nawa i taua. O malo losi foi ma tu le foi. Le ana tupua mai le mea lea. Teu ina o le whawai. E le toi tōwhia e le pāle mene. Se au le malo. Manisi o le fono a sui tōwhia. Sui au. E tofi ai. E tofi e le whainga malo o lo o tū i le aso ma le foi. Nana. E lea la ua to e lua tausango le nofo inga le fionga i le sifo i tama a inga le fionga le tui ana, tui ma le li whano, sua lau vi le lua. Whamuta i le lua afe lua sifo ma le fitu. O lono winga whatoa uma le whainga pāno tau le lua afe lua sifo ma le ono. O ai la le whainga malo e to e tūlai ma le temina. Ia wā le mautino a le to e tūlai ma i fwoi o le whainga malo le whatutua i le tō Samoa watas. E umaila ina, mamutai ina, le tai lua lima tausanga mawaili se furu o le paia inga. E lua i paia inga tai lima tausanga. A tō i ele se furu. A tonu e wha ma i te manatu ma wha tupu langona fo i ai tātou. Pe a tō e tilo neila i ai. Wha mata e ono suia. Ia se tasi o nawa tau lea na momoli mai fo i le wha tua i le tua sa mo o tasi. Ao mai. Pale mai le whainga malo. O lea tō e wha fo i tama ainga. I le mawa lunga e te tau ona iai pei ona se e iai le sunga le mari e toa. Ma tu oti, ma tu wafu le nofu. Oi maua mai le mere ka kou ke anga iai ma tātou tala no ai fo iai. Whape i. Ona toi whatu langa mai. E le whatu tua i le atua Samoa ua tasi. Seisi whainga. Ale o le nā fwoi.
Whape I ona toi whatu langa mai. Ia le mata upu e winga i le whaafoi o tama a inga ua lawiloa. Pei ona ye le wha. Le mari toa. Le tuia atua. Le tuia ana. Ma le mataafa. E se e tofinga ia. O le fono o sui tofia. Le aia nisi tupu manisi tamari I manisi ainga. Mai tele ainga. Ai pei o le wha I o ainga. Lea o lo whaitau iai le atunu. Maua mai ai I a tama ainga. E se ei te toru I e tasi e wha malu malu. E toru e se ei I. A matala o le a wha ua ua I pēa le wha tūla ngana lea na whaia e le HIPP I lo lātou vai teimi. Nena wha tūlanga mai e le HIPP e le na o se tama a inga e anga waa I e se ei inu foa e toru o le fodo o sui tofia. Sui au. A whai e whata ma ainga. Tasi e a vea ma ao le malo lea vai teimi. E toa toru whaatumuina pu whangota ia vatu le whaafonga le tunu. Sui ia a le a whai olo se ei le tuiana. Wha malu malu ai la ia lea e le fono o sui tofia. O le sunga le mali e toa. Le sunga le tui atua. Le fionga le tui atua. Wha pena le fionga e le mataafa. O maua mai. Ai le vai tau. O le HRPP. Lea na la tau whai ai le mea lea. Se ei vai. Ya loli. I le si vai tau. O le sui le fono o sui tofia. Se ei mataia. O le si foi sui o le fono o sui tofia. Se ei tui loma pule la meko. O anga vaana wha o ngā mai e tui le epa ma le HRPP lo lato vai tau ma lan whainga malo. Elena o se a tama a inga e au I no foia. Ai le tamali I po se matai. Wa lau longo ma lau I loa. Mata wa loa lana tautua I a Samoa. O lona anga va alava na. As long as he is a matai. Wa utou whawhongwhonga mai de lave le na. Na tatala ai e tu le epa ma le HRPP le vai whale lea. E o ngā tātou talanoa ma whaasoa fo I ai ma. Whaamatai ma whaiona toi whaafo I lai. Whaamata e ma whaiona toi whaafo I ai. E toi teu ere whaavai, e toi whaafo I uma nā o tama a inga e au ino foa ia le fono sui tōwhia. E nofo ma tāpua I mai nā ma wha malu. A whai e tu ua le malo, e le o loo a vea mao le malo I le vaitau le nā. Oi nā, e wha solo mai ai. Ia se sira lai le mea lena utala no atu ai nei. Wa uma le nofo inga a le fionga I le au mamalu le malo a o tūla I mai tupua. Mai le lua afe ma le fitu. I le lua afe se fulu ma le fitu. Se fulu tausanga. Me umaia sayona au.
sa fai pule. Sa minista o le kabineta. Yo. Sa avea mao mamalu o le malo. Nela. O le fau o se e mai i le tofinga lea. O lona winga la, o ila asisi o le a sui tūlanga pēa whai e mai a ia tausanga e se furu. E lua i paia inga le fionga i le tuia ana tui male li whano lo iai nei. Ea, na sau tali iai. Mana ia. 5 minute o na tā leo le itu la e lima. Wha malo na ngā lulua Samoa. Ioutou Faiva maneia. O le o ngā Gagaifo i le so. Tātou wō i le tātou malolonga pupu masani. Ia whatasi ai ma tātou telefou i vai whanua. Fo i mai. Wha au wau pēa o na tātou telenoa. Wha tupu manatu ia toe. Ma fau i ai po le asau tali le nā mea. A whai o se mata upu e tā ua. Ia, whai ona tātou whewha ali i ai ma whelafulafua i ai manatu o le atunu. I le ia se manatu e le anga. E le iu mā manatu e tāpe nā ai manatu o isi fo i o tātou teitai i le whaalongolongo mai. Pape, kai maanga ia maka upu e kalangoa i la wari ia. Ai au mai fo e re i le marapangale o le aka o savia. I o tala nā le au loto le anga. Fa mama ia lo loto wala ta mai kilisi mas. Alu e peli vale li lo loto. Nanga la tala no mai le tusi. Ia lo tala no mai le tusi i le mata upu le nā. E le o tala no mai i le tūlanga wha le tino fo i le peri e tangata le masani na whai i le whare mai mo mea whapena. Lo tala no mai i le ano whale o le anganga. Ma le wha le anganga. Bei o le o pau. Me tali. E la pei o la whawhenga whai. Tātou whaonga ina. Ia le whaale liu ina ma le whaonga ina. O lona winga whaale nganga. Tātou o le malolonga, fo i mai kako koe kari e, fo i la ia lea.
Mānona soifua talo falava i se whaopoponga o tala mai atunu e mamau ma tala fo i le Pasifika mo le nei fo i aso. E momo atu i se tala mai Tunisia, le ua whaailoa mai ai titipe to a lua se fulu tangata ua maririu ina ua sae se waa na malanga nei i ngata i whale o Tunisia. Whamai le lua i leo whaalawe whaapea i tonu le vai aso lava nei, ma wata ua le CNN, o le waa na whaale tonu le tusa ma le se fulu tonu maila i le ngata i whale o Sfax, o se tasio a ai tele le tu i se sae o le tunu ulea, ma o se tasio no fuanga i wha autu i ei tangata i tonu watu i Europa, e mai se lava tangata mai le toafa o le Sahara i Afrika. Whai mai e to a lima na whaasawina mai le waa, a o le isi po i whaalawe na tupu i le stofi taruai, ina ua sae fo i se isi waa na malanga nei tangata ma mariri wai, ai titi mai tangata e to iwa. O Tunisia le ua avea ma se tasio no fuanga autu e whai malanga ese mai ei tangata mai Afrika ma sa sae tutatonu mo wha moe moe ni soifua manuia i le atu Europa. I saina o le ua wha atoluina e saina le au wha i tangata asia si atu i lona atunuu e au noa ni visa i lalo se tau mawhainga i a wha atosina ati di atu turisi mai atunuu i whafo. O le folfolanga le ua whaia le Chinese State Administration of Immigration wha alawiro ai o le a wha alau tele lana porkalame whai malanga ai tangata au noa ni visa mo se pidiota e se furuaso. Nono winga o sitseni mai de sidia ma le 5 atunuu e au fiai ma Amerika o le ama whai na anga waa e whai malanga nei lalo le a porkalame. E leo na naina lava le naunau ta inga o saina i a wha atupula i a pea le au whai o tangata wha awao malo e asesi atu i lona atunuu mai fōringa ua so longa le nei lava le a fuafuanga. O i la tau e umia tu spalau mai atunu e toru spulvalu e au fiai Farani, Malaysia, New Zealand, Japani ma Switzerland e ma whai fo i na urufale i saina e au no mani visa ma au mawai mo le toru se fuluaso. I Vanuatu watu vai nei Vanuatu wa alele lona lua a New Zealand mo ngā luenga la veai ma wa whatau nuu i le lau mua o le atunu i Port Vila. Wadi patia le Radio New Zealand na whatuai le taunu watu le vaenga le pui ngai tonu Vanuatu o no se whaale tonu i se tasio ana waalele le Hercules na whao ngā ane. Wata ua le leipa New Zealand o se tūranga wha maina. Peitai, watu vai nei se isi wha o le Hercules i Port Vila, Malaysia i nau mea. O whaelo foi le ripoti le ua toi whaelo maina o le toa iwa i la tau ua maririu a o sa i dia pea isi. Whaelo foi to o luan tangata saina o lo o au fia le au maririu, ma whita ua ina foi ma se tamai tai au stadia e to tasi, a o tali tari ei wha maumau ngau pito na tamai o ngā ruenga la veai o lo o wha ngā solo i le teiminei. Mai le atunu o Suria, ua whaelo mai li poti o le taitai le tu mau o iei nei o le atunu o Ahmed al-Shara'a, wa ia whaeroa le atunu ua vai mai le taua, mai le o se whaamatau i ona tua oi po leitu i se sifo. O lana whaatanuanga ma le BBC Damascus, na ia tā wai le tūranga masauno ai, o te tau fo ina ave seap i a saa po sanctions sa tuina i lungo Suria, o wā sa nga ia sa i le pūlenga sa iei taruai. O Shara'a o le taitai leo le HTS, le Hayat Ria al-Sham, le e whaururu i eile vanga te te ele ana whaatu i le roina le whainga malo a Assad. O ia tā ua fo i le te tawana lisi le HTS o se whaalaputonga whaatupu whaalavelave, pe ona whaia e malo o whaatasi, Amerika, EU, Britania maisi. Whamaisha rā, e leo lātou o se whaalaputonga whaatupu whaalavelave. Na ia te ena fo i whaamatananga o loo lātou mana nao, ia whaia Suria Taipei o Afghanistan. Pei tai whamai aia, e matua i se ma ese lava atunuu, ma lātou tū manga, na ia tā ua foi o le ai se komiti o tangata Suria e tū sia se whaavai o le atunuu, e meise o tū rā whono, ma e ao lava i so se taitai o na usta ia tū rā whono. Tā ua le ripoti e tō tere tangata Suria e re fia i le ri le o Shara'a. Tara murimuri mai Australia, e ei nisi whainga fau wa whaalau roa malo Australia mō tangata surufai i Papua New Guinea, a wa whaingoe nisi o ni whaasaranga oti. O ni marienga wa whaia nei a Canberra ma Port Moresby, wa ave se ai whale maua fua whaapea tau mawha ma tong whitinga tau le soifua malanoina mō asylum seekers. O tangata surufai ia sa tuina i se no fuanga whaasala e Australia i le se furu tau sangataruai, ma wa whaingoe le pātia le Guinea Australia o le marienga wa whaia nei
Ua fosi ei tangata surufai e to ono sepulu mai Port Moresby ina nofo ni turanga matitiba ma le tango lima. O le popolenga o nisi ai longa ama whauna lava sa ia le to telo tangata surufai lea tu unga fau, ma o se tasiri nei o whainga whaavai au pito le manuia, ua whaia le malo, wa atangi ai le tu la fo ia au stadia o asylum seekers. O le lua fesa puru ono na whai ere whai unga na whaamsinonga mawarunga i Papua New Guinea, o le tau fia o tangata surufai le motu e whaasol tu la fono, ma ua o ia ai ma le whaavai o lea tunuu. Tala nana Radio Samoa mai lau whaafonga mai fo i le nei aso tofi, mai atunu e mamao ma le Pasifika, tu e whenua i atai au i seisi whaapoponga soifu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. We all want to recycle right, but sometimes it's hard to remember what goes where. So paper, cardboard, cans and tins, in the recycling bin. Be a star, recycle glass bottles and jars. And recycle plastics 1, 2 and 5, help keep the planet alive.
Let's waste nothing. For more, search Auckland Council recyclable items. Recycle right. It's in your hands. All together Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le car for you na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Great South Road Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu Faiva na valu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jana fana vau tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le lalo langina faatalitali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma faamanuia le kirisi masi tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langina faatalitali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma faamanuia le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo Ia, toi whatalofa ia te oe. Ia, bau whalofa atu fo i le siu whonga batungo fio palauli. Reuso ia tui. Eri tau la pidi, ia mara kilisimasi, pesa kilisimasi, whaamaduia atuai. Whaamaduia atuai fo i lesi o uso mai palauli, le sunga la ulu mose, ia, malona a inga, ia le mamao tua, ia, la ulu ma ia te au. Whaftai le anga leo le tua, lo maua le avanoa, tātou te wheiloa iai. Ia ma whaonga ina le au honanga, o le vai o le ola, Ya, really kirisimasi ha te oe la ulu mose male fale tua le no falo male ngali i wa foi fuanga e fai o le fai ungo le leitau sanga
ia anga le tua ma pui I lunga o ala tele ia pe a fo I fe malanga I me fta lolo ai I nisi o fuanga e asiasi ai I ainga a leo fatasi mai ia le tua fine ia ati ia ma le tātou whale tā vale o le Henderson Cars ia malana fo ia unanga malana tautua whatalo whatu ati ma lole soifo mnuia whatai fo I le lava papale ia ma le teimi wa whaavanoa mai tā te tala ai fo ia ai whaafonga le atunu ia malo soifo sa vea lange ma whea te oe fo I olo whapion whafo ina tato po kalame fo I le tu la le aso ia ma ia pia le velo le nei aso le la Taitono o manuia mea uma le nai tu le ia whawhitaia o manuia o le whatua mai a fōi a le whiro ingale au whaingale bue ngale li tio ia mawhai eiri matali le sua ma le tau mawhitanga le la ua pāpāmana wawatu whafunga le tunu pe wa kaungula fōi le ke ia u whalonga mai wa kaungulu a kuilunga le microphone ia e le ai ilanga le whapeda o langa le wawa e koe ola le mea ia e wawa moe wa umana whaisi tamba whitanga matango fia ati o le nei aso ia o lea fo la lama whai unga ruenga le nei aso le fōua whaaso solo tu fo I le lima ia ono ia ona tapunia fo I leo le au onanga le Henderson Cars I le nei aso ia ma lula ngā lue o le whatawhiti le nei ia tāwalunga tai au au tāua tātoi o mai fo I le astona ia ia sa o le tai au ma le astona ia la fotu yo au mawhanawhana wa se tā ripoti tu sai fo I ma le nei aso ia ma nisi o lo o tō mafuta ina o lo o whaatumu o lātou tārusanga ia ma sairi noa a o whaatalitali se tali mai ale tātou finance company ia mo le nāfo ia inga I mōs tala fia ia whasai le whasavea mo le manua ia o se ripoti atu I le Henderson I le nei aso ia ma le aso ananafi ia ma le lava ia so ia e te tusa o ma lava aso o le pisi maasani lava le Henderson Cars ia mo le malu fo le tunu o lo whapeona ngā so solo mea apalai ala so tawale ia se mine ia le lava wha uma le ia le apalai no o application fo le malu le tunu sa whapeona whato ai mea na nei le tai awa nei le o uli ia o isi fo i o le whatoa a sen mai fo I ia lakto documents fo I an nei le afi ia o leo whapeona whaatinoina ia le process ia o na isi fo o tato a inga ia sa pikina la tu sa avale le aso ana le ilale tai au ia le sa whai malanga mai la loi I neipia ia laua nga ia tila loi me o loo au mawai ia o le te whamanasio tu lava le malo la tunu le ia le apalai e whamanasio whamuri mole ia tangatai e benefiti o le pensione ma le part-time e mana o mia lava le tangata full-time e sau e te lua to o lua po tangatai na supportina lau application e pe o le tele lava na o application le whaalu terminate ia o join application ia e whiololo lava nei tangata o lo whapea ona apalai sa o lava ia lato ono o lai e full-time ai o to tele lava ia o nei tato a inga le benefiti ia pensiona ia ma le part-time ia ai o lea lava e tamawhai lava ia le Henderson Cars e susuani ma na i tato tangata na ina ia maua ta avale le i o melekiwisi masi ma ia tele o si ainga nana malanga mai ana whea ia le vaenga le o mai nai nei pia ia o si ainga le no mai nei pa e to alua na ia ainga ia no mai nei sai o mai nei pia ia lo piki ala tu sa vale ia lo wanga ia tila lo no foi ia o lea o sai au e tau nu mai ia e ainga foi la loi Wellington ia ma isi foi o ainga mai Christchurch ia na leo mai lava o le va lava o mua le e de tau nu mai po se no le valu ia o va ana le e o mai ia no mai ala ia
A veila to te utusi ia ma tried la lo le neo lo no foi. Yo nei ainga yo mai Christchurch ia wa o vainga nai o asu toi pu ele ba ai toi o Christchurch. Ia malo whaftai ta ua tele le whamua o so soari mo la tau o mai mamau. Ia wau tātou e lunga nei e whaingofie lava. Ia. Ia sa ole e whaingofie lava tātou lunga nei o Pilani. Awa e mawhai a e le vili mai ia e te sau sa o lava le ofisa. Ia nei tato a ina leva la au mamau mai. Pia tūlanga nao le tū lava nua e whaamua lava nei tato a ingo lo nufo mamau ma o Pilani. Ia sa so ia nei o Pilani ia a le o le siasto ia e mawhai lava ana e susu sa o mai i lo ofisa ia e piki lava lau ta avale susu taimi ai pe ona tato a ina le lalo ia e pe ei taimi fo ia e su e ia la so puki ia e whai lava i le mau o le avanoa o le valele e whai malanga mai ei lunga nei ia ma le so e fo i lalo. Ia, malo whaftai, ia, o le winga fo o ta ua tala tai au, toi tala le asto nai, whamai ai fo i la ia lea o nisi o tālusanga, ia, o lo winga la o le vai aso lea o tau e malo lo i lea so wa so luful tolu lea so ngafua, luful wha lea so lua. Ia, ai aso, malo lola o tau i vaso lea, Ia malolo man so la so lulu, mala se tofi. Ia ona so tala la ia le sparaile. Okay. Ile aso lua fitu. Ia fa pena fo ile sausang fo. Ia le. Ia, ia ni fa mu moenga mo ni po ni fo fuanga fo ia fa ile Christmas ma sausang fo. E ai ele ni plans o le nei sausanga ile Christmas me sausang fo ona fa ile fa sipisi ngaluenga. Ia o le vai aso fo ilea ia fai malanga atu fo ina isi fo il management le Henderson ia awa fo i tutuangi e whale a inga ia e peo tūlanga i nao o fai lava si pisi wale ini plans o ni tau sang. Ia, malo whaftai, ia, au mai al tā telefoni ma le tā tuatusi, ia, ona whailo fo le atunu pe a tā whamawai. Ia o ai lava o lo o mo ngese susoani fia mawasta avale ia. Pala au mai o ati ia i le numero o Valselau fitu tastasi po le maso Facebook page ia message sa o mai le maso messenger ia send mai e details more information awale apalai no sa vale ia ale na ia tu sa o mai lava le maso tua fusi o tasi va fa Kennedy Drive i papa toi ia alo lava fa sai lava savia mo le panoa Fafte tele la fo i la fioka le tamaita ia le ta felonga i pea ia am wi tele ia le nganga ifo ma le fa mai aina o tiute ma Faiva o le nei fo ia stofi ia fa soi fo ia mo le tem nei o le fat ia lo fa savia fa soi fo ia le na tawalunga tu le talnoanga fo i ma le tatu fa le tabale o le Henderson Cars le tamaita ia ati te wala au ia i le telefoni le se tongi o Valselau fitu tasi a leo le na a ngai o i le latu tuatusi o le Selau Ivas Fulma le Farm Cavendish Drive i ina i Papa Toi Patalofa fapitoa lava i le uso le sunga ia aloi makuisa ia whapena foi se o tuafine ia soalo Faiu o le uso ia se eti ia whapena foi ia Hans ia maletama o Harry fatalo fatu ia te utou mga luenga lo o fatino nei teimi le tātou ainga i o tara ia mawhamu moe o le a mawafo se kirisi masi fia ia ma se tausanga fau manuia whapena foi i le tamaitai le tuafine ia seu ma le whanau i Avondale, ia po o Waterview. Ona, o mai leo la u talanoa, ele matautia o mea, o lo tupu nei ai le vave au. Sa o mata tuai i tala o le lalulangi. Tala mo ia, tala o le lalulangi, World News, ma vava aia tuai i le matautia o whainga Israelu. Lea ua matua i pomu atoa i Suria.
Ma le tua fo i le malo suria. O te tonu i e ai ia le awala i tamaseko, le nuu o tamaseko. Sa whewhiua i ai le li i whaolo Jesu Keriso. I lana tala inga, teimi o lana misiona. Ai wawa ai atu nei la i le sa i linga e isa la elu matanga tasu rio le Palestine le sa i nei le o sola ese male mauto le tupu. Le mauto le Palestine sa nofo al tangata leo ali Assad. Feitau miliona tangata suria ma tangata Israelu. Na taloka mafasiotia le tangata nei matanu i meo mea fo i e ta o mass grave. E tai fia hafe tangata e tongi whaatasi e o lato tino maali liu. I ona tanu le masini te tele fo i o bulldozer ma mea whapena. O no fo mau tilo i ai. Oka se matautia. And these photos were graphic photos. O mea moni lava e leo ni mea whai ni masini po o ni mea fo lele ni ata mai sesi mea le ai. O tino ma fōlinga o tangata moni sa soifua. Lea o maua nei ia meo mass grave ia po o se pū fo lele tu loufa fo se lua e eli wha lau te le. Ia ona tau aile i o tangata i tonu ma toe solo ia i le pultausa ma meo masini fo ia whai awala. Ia le ele tanu mia ai. Au te ofo. Ia ai kasi le meo kau le ofo. Awa fo i o bea ia le tupu mai whaalawelave ma taua ma whewaiwa inga ia. Ono no foanga sa whewhio i ei le ri whaola i lana tala inga. Ia, lea la ua su e nei le Palestine le o suri al tangata i ngoia Ali Assad. Ai ei le talitonunga o le ua sola. Ua sola ma ua whaalafi nei e le Palestine o le malo Rusia. Le li i le o Mr. Putin. Kamo Putin. Me lana. E toi whatustusa mai tala o le lalulangi i le tai au nei. I le vai tau fo i le tamalo Saddam Hussein. Saddam Hussein le 4 miliona o tangata lona lava fo i atunu. Sa i fasiotia tangata sa te i ate ia. I lana whainga malo, o al sisira le whainga malo, o le ngō le pati, o blood bath. A tau lupa blood bath po blood bath. O lono winga, o le tā e lenga i le toto, masa. Wawa i ngō le pati, ma le whainga malo. Blood bath, blood bath. O le tā e lenga, o le vai tā e le. E tā ele ei le tangata i le toto. Po le palapala, po le ele. Toto le tangata. Tau tia nei tangata. Tangata tonu ala nei. Leo lo sa ilia nei. E na ia mawhai ona tutu la i luma o le mea ta o le ICC, po le International Criminal Court of the World. O whaamsinonga taua whaavao ma lo le lulangi. E su e ai tangata la tu te whaia soli tu la whono ma mawhawha pia. Ua whaita wafe ei ma awhen tangata ua mālidiu. Ale mea na whērua i Yesu. Damascus. Damaseko. Ion. Ia. Gai fo e mai lau tala i le mata upu leo. I tama a inga fa pe foi le fionga i le papa ya le la ulu mapsone titia mapsua e folinga mai te lo wa muli tai ia le fionga le tumai tai pare mia ma le whainga ma lo le whatutua i le tua Samoa ua tasi i le whainga whawai lea na whai e tulepa. E le na o se tama a inga. E au i le tofi lea
o le suiao ia po o le fono sui tofia. E mana ia fo. Ai ato e whaafo i Samoa i lona tūlanga sai ai. I aso ua lewa malona whaavai. Nau tama a inga sa se i. Ai a te au fo ia. Ia, o le tō whāle na, o le tō whā ale malo. O le tō whā ale malo. Tua lea ua le toi whiriwhiri e le pāle mene ia se au le malo. Ua whiriwhiri e le whainga malo o loo tū mai. I le foe, i le aso ma lea taimi. Le foe la ua o mai. Ua wha ua upea o na tofia manisi. E le o ni tama a inga. Tu lau lava le upu. Tu lau lava. O te musu e tau na mea langa. O te whaalo alo tele. Ia ma o se uo ma mai fo i a tau i le fionga i le. Sui le fono sui tofia. Lea ua wala au ne iai. Ma whaamaruina ia Januari o le tausang fau lua whedu sfuma lima le tofinga o le sui au. Le fionga i le papa, i le la ulu, tia, mapusone, mapu i le sua. Pea do whai atu fo i le aso nafi, i le tāwute leo le fo i tofinga, ia ma le ono sai fo i o le fionga i le papa, le sunga la ulu, tia, mapusua. Ia le fo ua whaamliaina, ia ma ua pale mai ai, e se tofinga, whaafitai fo i le tumalo le palauri, ia, o le ua whai mai se tasi o poutu toa o le tumalo, e se ei to tonu o le fono a le sui tofia. Ona o me leo lau talandoa i se tasi nei o mata upu ta wutele. Ona o le nganga lofa i o tato uso a tangata mauso a Pasifika o tato uso tua oi o loa lala ma papa au Ivan Watu i le taulanga o Port Villa. Ion. Taulanga o Port Villa. Ona tua fo ile vatu nei ia talonga sa fai Solomona ma Vanuatu. Talonga le Oceania Sevens. Le manu malo mai ei Samoa awa ana whape tupu sa me whape. Lono winga le whioa I valele le mwhaifoi o na whatinoina ia se tamilusanga teito fitu leo o tātou sempini mai ai. Ia ma tātou qualify e loa mo isi talonga. Ma isi tamilusanga le lumalai. La tātou atu le tātou malolonga. Fo mai. Tātou talanoa wa o le mele tula mai van watu ono le mata upu le o le mafui e tele le na lulu ai le aso nafi. Fai mai e 7 point something e lunga le Richter scale. A ta una mele le Richter scale tu so le masini e fua ai le malosi tele o le lulu o le mafui. Tanga ilam si sila mai. Nena mai e lau scientisi ana po. Tu sa o le plate le, o le tectonic plate le, leo lo I le Pasifika. E whapena fo I la ma New Zealand Australia, o lo nofo le lei whapea le a fo I le mere ta o le tectonic plate lo na winga, o se vaenga fo le pe ua va ai, o le a se e le tectonic plate le, so stamai temi lava mi noi ai, a o le ti e lunga ia fo ia motu I o le Pasifika ma o le teimi fo le na e avai I e mafua ai o na luluina ele o na ua se tai pe teia fo I lesi tectonic plate o mea ta o plates ia pe o ni ipu fo I lea o ni fola si ma e te lesi fola I lunga lesi fola aola na minoi o na o le ta vidi ala langi ia teimi uma e fe se ta ia I la ia fola ia ma mafu ai mea ia o meo mafu ia o na mafu ai lo leo me ta o tsunami
Ona mea lai le ai, whaftai. Ele o iaini whaelo ilo fo le po o ni mataupu e ono longo pui ali iai ia tangata umolo iai tonu o Vanuatu. Mano whanga ia sa tupu ai ia le mafui. Ina ia anga i atu ino whanga mau lunga. Lewa wa i atu to tele tangata New Zealand ma Australia o lo iai manofo i le taulanga. I le malai. Ia po le lato capital fo i Port Villa. Mai le reporti i le tai au nei. Was full man whātangata ua maliu. Ai whaitau se lau ma se lau tangata. O lo o whapea na tau fia le whanmai. E sidi atu fo se lau mon tupu istangata. Ele i maua lama. O lato tino. Maliu. Ia ai il taltonunga. The 14 people that have died, this number could be climbing. O lanu inga na tala, but it's full whātangata iua, whamau mau lato tino. E ono, si tia ma walunga le whainu mea na. O lea tātou wō, e le tātou malolonga pupu, e o anga i atu. Ia, e whau whane mai i le tātou malo, le sunga a sua, tanga loa whawhawina. I le aulu i le nei o le astofi, ua whaifo ai, mga ngaifo Faiva o Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Ta alofa malo le soifua e le swafu malu Yesu Keriso o le tuisa whaata ua whaataunuina mai e le poto Solomona. Principles, law, pa tula fono e whaatautai i na ele o lango le tangata i lona sio manga. I le mawhauwhau le loto, ma le anganga, le tino, ma whtanga maisi tangata ma le tua. O whaile o mai Solomona. O mata upse sili whaare tuspa ia e te tau ana tapasai na ai le o langa o le tangata na whaia e le tua soifua. Tātou te mau tino ai foi. O le manuia mau tinoa ma le leo le o langa o le tangata. E whaalango lea i le i loa malmalama i awalau tusia le whata o tua Solomona. O whautuanga tonu ia e tapasai na ai le o langa o le tangata. Lona manuia tu mau. A whai tātou te mulimuri ta ia ma o ina o tātou o langa i whautuanga poto pa ia lo i tusia whata oto. O ina fo i o lo whaale tonu ai le manuia ma le soifua le lei o le tangata. O le amatanga le poto Solomona, o nisi nei o whaamonianga lo tusia le whata oto e ola manuia i le tangata pe a whai e mulimuli ma tausi polo inga ma o onga le whata oto Solomona. O le poto, o le mawhauwhau le lei, o le whautauta, o le whai o whai unga lei, pui ai leo langa, whaamonianga tu mau, soifua malolo ina, ta iala o le manu maloa iai. Whata o tō loso malua whai po loso malaiva, ua e iloa le tangata e whaata alisa ia na ngā luenga, e tū o ia i lumo tupu, a le tū i lumo tangata anu. At whaata alisa, e whaavave ngā ioi, e le whaianga, e mataala, e sauni i taimi uma, e mawhau lava i le pō male au, i awala e wha leia ai le ngā ruenga, se e songa alo na mawhau. E luita wina pelo na mawhau, e te tau o na iai sa isi awala, ma vave ma whaingofia. There must be a better way to get the job done. Ia wha o ngāle upo le poto ma le tamai o Solomona, e te ngā lue wha atalise ai, e mauti no alo manu maloa iai, ma manatua, e le lei mo oi.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu o. Lua o na lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ya lingila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Get your rhythm and the vibe. Come get your rhythm and the vibe.
mai o ta Pese pesenga mai ele savili atata mai maua ole kitara tino amaniti sauma leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye sukeriso. Oise a ose hisi, sei sa o fai mai. Oilenga o ita, leo o fia auai. Oise a ose hisi, sei sa o fai mai. Oilenga o ita, leo o fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te fa au le yo le to langa manai ai leva ai emo mai la o kirisi masi malanu ese o me alo fa wa fe pasi ai u fa no mai le pepe se osana, pepe se osana, pese aleluya. Fano mai le tama, lo tatu puluvanga vidia ele mesia. Pepe se osana, pese aleluya. Lo tatu puluvanga, fano mai le tama, lo tatu puluvanga vidia ele mesia. Le fatava au le fale o manu na fano ai le tupu le fina ngalo olo na tama ia fa atonu lo na lo fawana au na mai ai lo na lo pele ya oli lele lo langi uma ta toto fai pepe se le o te tele. Pepe se osana, pese aleluya. Ufana mai le tama, lo tatu puluvanga vidia ele mesia. Pepe se osana, pese aleluya. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu puluvanga vidia ele mesia. Oise a ose hisi, sei sa o fai mai. O eto fia vivi. Oilenga o ita, leo o fia auai. Oise a ose hisi, sei sa o fai mai. Oilenga o ita,
ta oilenga o ito le ufia auai. le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am safa a paolo Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu moto Luwali isi yellow fa mai ua o vai vai Fiu e fava senga o ne tinga wo ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si Ui I leo te loa ua e fai pese a ile lani Ai o no lo misia o oi e mafua I lo tani Fa a feta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Me o ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu boto Io ti e o filo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai ma uo Lesa mawai le fia fia I lo unei lotu Lesa fatari a webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Aua ia fafanga I mafautuanga Tama ua orisi a le ta ua mafutanga Ai whamanga lua I so vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua so no foa I mana tua pea we I talo sama Silonga ua umana umanava E ui lava o se kou whau ke I roa sa whaki e ki e kau E au sanga le ku vai Whai la ku yama Whasenga ku rau niu foi pule whai ko a kasi at sit sit esi Ora wilo ai whare u koru fu e mare ko o ko si ala ko Kasi whai mai o ka lare mali I o lang Wa e mo le wile sa Wa mangokor mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingao Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo I rongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa I le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga Ua mumuku wangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga lingi I o langa Peanga ma whai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga Ka fia koe kilo kilo aku si au pau pau au whaka se o langa kala I kere ai ma o lo fisiki so Ua ave se ai o I koe maka Wha ma ngalo lau lea kala Hele I o peke I ka se kamaka o peke ma I o whau wanga sa Ka wairo nge I o langa O lau ka lengi ma unga ruenga O ke wha asuru ni mala marama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua ki ala mea whai maro Ai sau pea ya si au masi au whanga Pea ma o koe E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui na tinga La urupe
In this update, the opposition leaders pointing to latest figures as proof the economy didn't suffer under Labour. Stats NZ reports gross domestic product dropped 1% in the September quarter. Finance Minister Nicola Willis says it highlights the importance of getting the books back in shape. Labour's Chris Hipkins says Willis wrongly told everybody the country was in recession before the election. It's now clear that it wasn't in recession. It is in recession now, and it's the slash and burn approach to managing the economy that they've adopted that's put it in recession. The world's largest credit rating agency has cast a questioning eye over our government debt, but S&P head of International Public Finance Ratings, Martin Fu, says even so, investors would still be keen to buy government bonds. Multiple helicopters are at a serious crash involving a bus and a car on State Highway 6 in Otago, north of Kingston. Emergency services were notified just after 4. The road is expected to be closed into the night. A Northland Māori leader says Waitangi Day could be more volatile than ever. Prime Minister Chris Luxon's decided against attending celebrations at the treaty grounds. He says he'll join events in other parts of the country. Waitangi National Trust Chair Peter Tipene says he's wondering where else Luxon would rather be. Any Waitangi Day is a cauldron, let alone what's going to happen next year, given the Treaty Principles Bill and everything else that's going on. Far North Mayor Moko Petipania is calling for care from pet owners after a second dog attack on Northland's Taipa Beach. An 8-year-old girl needed hospital treatment yesterday. It's unrelated to a recent attack on the beach that left a 42-year-old woman with multiple leg wounds. And that's news. In sport, 33 finalists across 6 categories have been announced for the 62nd Halberg Awards to be held in Auckland in next February. Of the 27 finalists in the 5 major categories, 21 are Olympic or Paralympic medalists, but EPL goal-scoring machine Chris Wood and world-leading jockey James McDonald make the cut for Sportsman of the Year. Tennis doubles exponent Erin Routliffe and Whitefern Melly Kerr are finalists for Sportswoman of the Year. The Whiteferns T20 World Champs make the grade for Team of the Year, so too the America's Cup winning Team New Zealand. Blackfern Sevens rugby player Taisha Ikenasio has signed a 3-year deal with the Warriors Rugby League team, joining Sevens teammate Michaela Blyde in the NRLW. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey, oh! O e sila fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mō whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Fe so te mai urungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te fifie toi whatalofa mo wholofa atu le po ia mawalunga o le whafunga tapua i le tenu. Ia, malau sila mai moa. Ai maise o le Gagaifo Faiva o Samoa. I le neifo i a stofi wa whaatawhiti iai i a tiute ma Faiva alofi. 5 minuta leo te aile tu lai ono ta walunga tuai fo i matatu talai vai whanua i le ngana Beretania. Ai, i le tātou ofisa whaasalau nei, ia o le whauto i o le laulau. Wa fea e tasi o tamali i longa fo i o le tātou atunuu. Ia le tātou ofisa neo se woma mai pe o se uso i le tele o tau sanga mai. A le whatoa maua lava leo le taimi e wheloa iai. Ia, manatu e whawheloa ia ma whatalofa fo i lau fionga tangaloa. Ia po lau sunga fo i sua whawhawina. Le maua sa ua le baa le malanga mai. Ia, o le fia whaatasi fo i pe au whaamawai. Ia, whapea fo i lu sui o le fono ma le tua o le malo le toa whaia so alo tupai. Penny, ia, ai, ua mauai ma le lao ma le avanoa tate whelo ia i fo i whaatalo whatu. Ia. So i fumunduia i lau sungasua i lau fionga le mapu. Ni kai au liunga lua i whaasausaunga fo e pa ia ma le malo so ka kokongu. Ia lau. Ia, me se fo ia nau sunga sa vea po lau fionga le ula ili ia langa kere ko wha ko wheo kui. So alo fo i lau fionga siapo lau kele koi ai aka warsa fo lau ngia so ka kokongu. Alo, taivu le tua o lewa vai atulu le tino. Molo malos. Anga leile di. Anga le tua. Ia o wabai atu fori. Olo o whaatu mawina pea ia le malosi e whaatino ai whanawelawe o tātou ainga. Ia malanga mai, malanga atu. O mne ia mea o le tua o le malo, o le aso whanau, o le whaipoiponga. Ia ai, whawhtei le tua o le nai molo malos. Ia re, ia o ilo kako ai a Samoa i kako whiri fo i le ele ke uangi kupea. Ia, isa whare kupe. Isa whare kupe ke ui ainga. Ia ai longa alarga ngaka kaimi. Muli whapenga. Kau kalasol. Le ngoa ipo le tamalo tātou. Sātu paitea ia asiata. Ia wai te longo fia i lata ngata ele i whaimea. I sao. Ia se matai tā ua tele e mai kora e lau pusa apa. Ngai no ringa. Kasi na le makai ele i whaisanga sao i matau i le matau pule whai. Whafkai fo i le kua fo le malo po le suia fo le whonga so alo. Whai roi fo i manga i sio uso. Ia madi e lapa. Oi, ako whino. O wakula te lua. Fusi mai matofi lau te o le teitei fono le fono fofu. O whai roi i sio uso. A pea ua le vanga mariu le uso. A le whakau kei usa. So le mo ke le fo i le. Ia, akila fo i ar kulanga ma le. Ia, madi e lapa. Le ua kofi fo i la kokongu. Whafkai le. Tūlanga le na o le whaatua tuaina. O sui le amiu. O sui? E lo kufa. Isa orka o ke ofo. A me runge kai. So kusa wala e ola le nei. Wai mo mako pingi mka kafa ko aku e lo nei. E longa la o ele ko le ke fa ko mo i lumo ko ia fa malo fo le uso. Sa ili malo fo. Ia wa o ko nga ke se fa pele to filau. E kusa e le kal kongo ia ko kere ma ko ai. Ia e sa o fikere ngo Yesu ele malu asper fikere ko lo. Ne vo i vai tau le lo malo no fuata. E ku mausaka se meskas. Ia la kuku e ngai ke fo ai. Asia weba la ko ina lo. Saulo ai a mai le kua fa ngai. E lo kala ile fe au man ngalo ngai mo esi. Yo le ala vala ta la ile a fo ile ma ticket fo le o si to e ta le ale fo tu ile aso fo va so le. O fa mo fo ko ele o se lua. Fa mo me fo tu. O le tawa fa i mai tawa lunga i nga ruenga fo. Ai mai se
Esa fea ngai ni le fono ma le finaunga fo le lo citizeni New Zealand tanga Samoa. Se kai au mo kakoku. Na tonu la. Ia le malole sa ili malo mali. Finau fo. Tai asu o lo aso ta le to e feido. Blanga fo Samoa la fo te tuangia. Ai e to te tai lo ma fo faul te mi sa ave o me pelestene fo o le tatu to Samoa. Tau ma fai mainga o le to Samoa i le telo tau sanga. Sa tatu sa ili malo ai kausu se konginga kausu ngi se vai mani mea fa pena. E le ngalo i a te ula o fionga tanga lo su ai le ina ua tatu. Mbau le tatu to ninga fai le tatu ava pati ma le tatu lotu fa afitai. Ia ma display e lo ma le to ninga le napo. Ia ki loa sa vea pe koe ko ma ko sanga le lof man valu. Wai sit fi o le stunga ya fiu lo le o pale merkemi o fiu sa kongu ngaile. I le menga le ma ko mai mai Samoa. Ko le ngalon se ko kinga i o tahuhu ya ya foi ai lupo ele ngalo a fi ai longa vau kam fainga foi ale events condition nga vai kai mi ke ai yo kan fam singo ya kuilangi skamo fats causa idinga foi yo ele faingo fi but honestly kemingi ingo wo wese mai kwa ha le ko fi ma fo fa wa ai you know it's time to move on for you absolutely fa kai le rivi ia le ri nga luenga foi sa ko kam fai foi ya ma walvi ingo le on me ka uanga ai o le sa o le ya ko ma fo fa ngi ko ka wa makanga me le faingo fi e fa penga fo il moli mau ke le fo nga isio ka ma lo il ka wa makanga fo yo ngisio nga luenga fo ingi le kalitia inspire ya a fam kala ngi ko inga le lo fo fam kala ko inga le sala fai makanga fo yo le por nga luenga fo i papatoe ya le la isio anko le mali wa ka pikile yang au mai ia ki fangu making apai e fa kau e makanga sa linga malo fa mama kai le stadium pe uma ia talong ia ka along sen ma ngai fa long kai pe foi la ko nga melenga ko ia penga ia le vi ia le ole sa maria ia mai le se foi va sa ma se ba ma ta le ia meta wo lo frontanga lo suola o le sful ono tau sanga muri ane ai tātou pe alo le whanau o le ipo le langi ia ele tau whape o whaatita le winga le tātou au le manu Samoa wale i o ai se whanau o lewa na tā pena mai ale le manu Samoa nai lo le tātou toa Samoa ia whaftai ia i la tau sa la ia malo sao foi lea lawa e se whaase tuangalu ia mawa o se foi pisinisi i Samoa ma o se i su tusi fa maonia ma fa wina la le tulanga lo ia nei lo se atu fa tino lava le private sector ia lo business su tusi wa kele ia le ia wa kai mi foi ale sa ia fa ekon sa fa ia business ili fa penga fa ia ale ile malo si foi ma le kai mi wa ke lo kai mi ia e ku ia ainga ma ia e o fe ia kai mi ia o le fo ia ke le anga se mai ia e makoi fo se fanga pe wa masangi ia stay home without me le hago grandfather o le bo ko a maka ya o ese fo ile ia me fo ko se ke mi yo me le kalesia o ma fo ia so lai ka fo ia ke mi ia o le sko ia fo malo lo nga usu fo nga i le kalesia sa mai si me o ese fo ia sa fo makua ia o le ko sa fo malo si male ia o amakanga sa ili fo ile sa va ngomon malo le langi wari lo pole fonga mai le tunu wa tasile me ele mo fa ona fa ngalo ina ia tia wa le wa se ia tu langi se le malo ma ave ma fa masino fa ilangi le tulinga si a le tofa le pali sungal pali
whachelofa. Ia, o le rai kifa solo ia fo ia lapa. Lai manuia. Uso ia so alo. Ia, o le uso ia so alo koe fo ia kua whai le pa asingi ia so alo i sa. Au tele ai. Tele ai. Lai rock and roll al to ina. Malos ia tele. Pa wanda po le alme ua. Uso ia tele. Loko o sui winga longo malos. O sui Ata, ona o le tātou mawhitanga. Ai filo e maskamo au e lua ngiusila. Opa, ia muritana. Ia marito tele sa tau muri i a tātou fo i tau whainga. Ia le fionga ia tūle tufunga Fritz. Ia, ona o le tātou mawhitanga. O le talie whai me fia tātou aisi solo ma tātou oe tusi atu lea tusi ngana o kusi aisi a mea tātou vai ai le mafuanga ia o le atina atina e ona i alu matama whana o Samoa o lo so fo ia tu les funga o welu pringela ia ua kele fo ia ongo finga fo le ngu me le o ia o ai o ai le si me la ko e buka fo inga o fo i mo fo i a inga ma se si me o lava fo ilea ia wa orisi e sa i reo po fo ia mala ia po le arka fai mea ma sa ili ku e fai aka la kanga e lau a kanga o la e kusoi kupea le wali ia mela ngai le ima umaro kamu kofla e kusoi kupe for a reason ia le umo fo ina fai le matu sau ninga whaafitai fo le tu ina ua mambulu mai ia le tātou citizen ia langona ile ngang whaftai i tangata umara sa tātou ngā rurue i le toi fo i mai la i lau business o se accountant whaamaunia o ia ma whauina o se li te sue tusi i le tunu la se tūlanga le whaingofi po le whaingata po are you struggling malau tilo i business i Samoa ia mai la tolo whaangaina lau au onanga lau tutu. Ia, me si fia fo inga ua hit le COVID. Ia peo inganga mau inga ele kele o pisingisi ngā fia. E pisingisi ele ia fia ngā. E pisingisi ngā whai le COVID. Ai a kide inga ngā lualu luma. O leo ngā fo ia le COVID le ngai ai. Me se ese fo ia you see opportunities for mauai for instance la le ko nga kulanga ipisia mako wai kelo system sia wa cloud based pe yo zero MOP QuickBooks e offer audit system sia fa nga Pero lo ia no la walama. Ma iso pal invoice le ko nga ula le so le wo titi. Ko tournament director me ka invoice. Sa online ale me po ala sinda ko online. Ta wo fo yo la te malanga la wo fa ma po telo business i tuila wala tu fa mai no lo. Ja, ia ma ko office kuila. O le opportunities we le pango took me my wife 5 years. O kau whainga me kelo le sistema le tiu process for ia kuila ia le skala ko kuila langa it's a US territory. So everything is under US standards. Ja, sa kam whai ia e oar kama le kuila e ke su enga every year. I dim whainga pape kaule alu loa ia maintain na ia lau status. E ke you have to go through BCE every year. For ingale you continue a pelo membership. Mga yala opportunities ko kuila ya wa ko pe America le. Pe America. Kele for ya but you know 1 2 3 clients it's enough for you. For malos. If we share nga ngime ko pe ai malos ya lo makele nga ngo le me se foi meia le ato Samoa le fai le fo ko fai ngo fienga le skala nga iska pe si ko kuila lang ko kuila kele your requirements. You have to have a local partner or se si nga le fa nga ko kuila e ke lo partner le fai nga so le mai sa ko le me o le challenge la ga ye pe la ko nga pisinga nga ko le paloloa ma yeah, anybody can be local partner, but our challenge lang ay il fixing for ya mako.
I can be I have another partner in kukuila, but ole se sengala langa mangola nga luenga man mako profession, especially la meoli poki finga, especially mainly audit reports. Ele mafaila nga sign yer nga kala loko kukuila. Yer li poki ngala nga issue practicing license on capacity ka ikafo ngale CA from New Zealand ma Australia ya no nga verfa ka va ka it's the first, I mean, Samoan business from Samoa. Ngale skala kilo ai lumai me improve vai. Sai de balo e lo fiona tanga lo so esele ta tele o vai temine o tato o langa masui fuanga fo e anga I lumba ina ia lai titira ngā ruanga e toi whai I tausanga ma ale mamatua a o lo lava se me o lo tāpena a wanu mana ala sau silasila la ia I le whaavao malo le alanga le la o sui nei whai ngā malo a tutuina o whewanga ia I Samoa atoa ua atoa o le kai milange I le ua eri wale ka kere koe hoi o kalu mai ia ele I loa la po le ale ku langa la ai wai yo wai se aka ko mo kuila mo ko kuila ele pe ka ko pe sui al malo le se mela sui fo ka fenga lwe ko kuila la e sui lo malo sui uma fo ia directors ma yo nga se ka ko ele o ia mo ko ka kilo ko se malo ka ke lo ia se me ka ato samo pa wal me ko ka ele se felo lo e ko ka fama ai o lota tino foi lele a ele mele no fai nei le whainga malo a fiambe ma tātou le whatutu ele tu sa mo utasi ia ma le vaenga la leo o ese nei the outgoing government pe foi lele pe whaawau pea ia whianga inga ma lienga sa o siosi le teimile na ia pola foi se manatu o lea vaenga la tau o tulai mai ia pula mai pula ia wai e ka kiri luola se ka kokaria ia lupe o maungu po le ase kulanga ia le whainga malo fau Aia lau sila I tonu alu tātou tunu ula tau ia I le tulai mai o le whainga malo o le whatutu le tu sama o tasi fast food ma le lua tausanga o tulai mai tula epa ma le chapipi la sa vai o fete tu ai tu longa tonu tu whapea te langulango ina lea mea a se whainga le leisa a wau mai le nawa I teimi as a business independent business person I tono as certified accountant la so tilo I financial institutions for Faftai right mo ko la mga yelo pulenga mentioning independence usala o ke ku konga I longa kongi o ke le alu o ke le sa fo I have to support what's being passed support I live up for pe foi la ko nga issues e ku pu mar kai mingi like I propose mai say for instance on nupi fa that's the only issue nga faila oppose for nga le o nga concern and public interest ko nga me foulanga we have to step in ma racial issue inga ia pasi ifo alo mali le umar ko keli elo se me faianga sko kiki lango sa fanga so ka ngai la foi la pending la le consultation le marchampa le fai isa mo karsia ia mo waku pe o ia ve ia issue kele ngalu ngal le fai le chapipi kele foi me le lo fai foi malo lo we ke mingi o wala yo kele fa pe ke foi ko le chapipi la I supported HRPP when they were government the administration fa pe nga foi le ia nga malo le ia la foi a sino fia foi ia o politician kai ka kere au se akala kwa I e ku ku le afi I mai sao what's your take le ta pule le Medicare insurance al nupi fa langa o le na pasia Luas full sanga watona yet, but it actually hasn't been mobilized or maneuvered. So what's your take? It's just a matter of putting together the whole package. It's a very important concept. Or make a kaunga fight. Ele ka kaunga ka compulsory for everyone. E ka kaunga ku opportunity ka ngaka. Pe fia join nai pele ai.
especially o le passenger ngaka la afia mai amini isa ngaka le impact why maybe 3%. I haven't really gone into detail o le issue but one mayor mele ia ai ka kaunga ku le option and there are lots of due process that can go through right even though langa pasia in the past ye kaun ko si la ko ai ye wa le fa pe ku ma we pe le circumstances fia years back ye foi kai me foi ku nga ila vale mai foi kai ma pe mana e ta o tele ia te o tonu se tulanga le leile ye se o le fa se Medicare ai o au wala e fatino ai le Medicare wale a mai le upu for mai it was compulsory to take me na pasi ai ia fo ila le take me le malo e fa ona la tu na e toi teu o le 3% le o le fa sa fanga ma le 3% ma le company le le employer ia le tangata ia le vala e fa mai tu lepa ava fela tongi la tonsa la u le tausanga as full kausango ke le mai la pe o isi la issues nga kai pe ala le paying all premium fo ile or ka vale mal fale ia war ko nga me nga ko kilo ia ale la ver ka vale ele fa nga po le ala ko nga me fa ilo ko pa senga pe ko pe ira se kai mi ako po la finga le ia val le ia e ko mai umalo pe money back pe ngo isi insurance policy that's like it make all money back term e fai lau insurance for 20 years a ho'ola uma 20 years e kere i maliu kere i alu e koe whaafo i uma mai a lau lau kupera ngā mai pe for instance la wha peke pe inga le luas li maa whir kausanga for 20 years so 100,000 after 20 years 100,000 then afa pe uma 20 years wa mature ko mai uma lau sela wafi ia ko fai foi la ia le sia policy fo fa ka wa ka va foi ngale ia oe wa man ko e fa pe foi la e inga o ka la fo ye ia fa ngale policy ia e ka vai la le ka padats only in event we maliu al melo medikia ia wa ko inga mela le medikia wa iska ka mo ia e uma foi le mai so afa pe la ke le optify ia it's your own it's your money it's your own choice a pela ocupi for wa mai ala o le mela e fai ia sua e tauna toi tilo tangata i le malo it's a good scheme and it could work ba faila e le lei ona faise consultation process le mela mo le anga i lumana luma ia wa fa pela wa singa me ka pole o ia undertaking for instance wa per mele no pifa my understanding no pifa ia e once ke paying a low contribution for over ia o afa peke o mariu e come que ke inside the funeral cover me so swanga per la wa ko nga mela nga pay lo la corpa sengeli this year I mean this month I next month ia ai le fa pela I for culpa senga kava a ko ila le costinga o ai la le la kavanga le what a lot of vehicle scheme the overall o ila ko we calls for fa because qua le temi o matal no ma fatal no ia pa no ia ke longa there's a rationale equal me ma fai ia le it's a very good concept ha pe ala reasonable ma fe kau I foi mo kanga I support. For I would go for it. But mala umaka ngaka ma impact for you me kupule me e entitled lai pili so there should be a money back guarantee or a percentage o se tupetan ono laitel tonu ia pano mai la tone o lo afa pela umar suto sanga tele o ngase aulena mai sisi ngase fa on mela nai le talien ele tangata le fa sa fanga e va pe o ele aila au ke le mai ale I from a personal point of view fa pe o lau contribution to the overall scheme ai tawe lolan fa mele tatal noi fai la se pasene o le tangata le nai toi fo I mai se tu pepe a te uo o tu po se fa la vela ai le ima ia wa pe la let's compare with the faika ale
Amerika waka kuila umala ki whainga ruenga o you pay the whaika o le Federal Insurance Compensation Act mea whai le pay la le Medicare 1.45% ai pay lo Social Security 6.3% ia match for ila le employer o ia makuala Amerika ko okeli I think ko kasinga me ka funti silai po nga fakir capacity o fai sa fangala fai nga peile me e undertaking ale me pe aku puse me o mai foi mai uma skofia e ke me kas malo ta utel le o pasi onde le parmene ia te ngol tula fono ia pui malu famtalanga private details and information about a person ai mai se lai me o financial institutions le au tu fa indo nga tupe ai te I wale ma fai ona fa malia ina fa le tupe ai o ala me ia o details o lo ingoa o me uma winga ya toi e te wat sisi me ai pepese mai istangata tau me le ina nga la ko fa nga lo na le nga lo ai kali nga la lo lela o I le public domain ia le ia whamtalanga e winga I lau tangata mo lau tamari ang le o ka alois la so tunga wata wo telefone sa wa your confidentiality o information and at the end of the day all comes down to ethics for ia kana whainga ruenga I institution ia koinga meanga e wa makua so lo na e fai e afa solo me bank e me mo credit check finga ke lo fanga solo mai pe ke loni o le SCP pe ke loni o TPS po fe e for le assessment ale a bank se ke ka lo sanga ye but recently I think 3-5 years ago le case le ma lo e fa finga America o Michelle con per kanga il mela le o le private information aliki finga ma lo finga ke le compensation finga mo. But let's go through le mela le kai pela le skalanga o pisingisi o cha mo ke mingi el MCO that registration e public musa ai association finga for me le skalanga company sa mo mo su e kwa musa la public la information o ke le yo o le access ka kai information fa penga foi Australia mas e não oferta director I le pisingisi pe shareholder I le pisingisi yes ai almela nga ko nga mele I loans yama I think it's la ya cases o mela o tonu ia ta wala te wil tu la for value a faila wala talienda ia le fo ile loan eta tauna matua completely delete uma ia fa mo mongo tangata nei a wana I to ia lunga ini faila mo me fa pena ia awa le me ala wala ia tupu wal natura fo na tangata Samoa fi fa tu fa tala ki nga fa ka ko e sanga ka ko le sembe ia ke lunga ia ko nga me ngai I si peng fo nga le fiuro e ku le loan mo e o fo e kala fo nga e si kampangi e si me lo mus pepana sa lo ngol la ma ko ngi le so mus pepana yo ele I peinga e kala fo sa o lo nga ia le ia pe fo mo se personal vendetta against you ke ia le local possible hey mo mi ale mesoni ai si o mai ngi mai skedi mai ia ala le ko nga la lo let's see le tamau ai ngol tatu o tonu tamali o lo foi business mo to lala ma papa au Samoa ma fatino ai lava o to foi valo filima tulanga o tangota el termine New Zealand is in a recession right now. Well, kom ka o me New Zealand. I was in Australia 3 weeks ago. O eu fui Australia ia para ka foi lolo camping in New Zealand me lo ka vai. E fa pega o Samoa. Le after impact le o COVID le a makanga sa. Ka si ia e recession for ia
I so ka ko uma ia awangi I moku supply o supply of basics supplies needs la fe o la ka ko le lei ia fato anga I market mo le lei fa ko nei fa ko anga ka o ka ko fo ia pero si ala nga me ka ko ki kilo I Samoa or sustainability o me fa if you look at the farmers they are millionaires if you look at the Chinese, ele strawberry, ele quer logo vai da surimia. Ele mokul nga lau ele ke mi akol kau sang. He is your kapisi o le lettuce ya ka ko yo. I think not only land mass ele lava. Yeah, maar koi nga me venga most of us subsistence. Just for our own family. Yeah, we only just go grow things for our own consumption. Ai ko kele sa in commercial ingale sustaining ale me wai fa wa pe you why but it's a more lifestyle for kako we're not like the Chinese fa loa for mer fa loa lo for singa faile e ngo for kako ya fa me ka fa ka fa ko kaiao kalangoanga o isi mea ia whalawelawe e kaunga e alui o I le whai le la whai ni kau sang koe ngā mea ngai le honestly o lau kala lea o whai fo anti fo o maliu me I langa kamanga o kui kuku ila masainga ko lea pe me la ka ue whao ngā le whangua ngai kua e lisi whai ka pisi me koe prame me kau ka kere kau ka pisi male a whai e la kou li koe ngā commercial ka mo fira I fa ia fa ko lo la ele o me lo lumpo ya ka ko me fa ia ele o fa penga fa ko china e o si fia fo ka ko ia fa pe la songa fu o lo fomo nga media so lulu le fomo so ko nga o pesi ia saka ko lo ka pe ver me la ku fiki so ole mela le ku le mai ole we cannot maintain sustainability because of the inconsistency. Maar capacity for your kako land mass if I me fa kwanga. Ele o lava kilo ye. But me related to because doesn't that me down to le malo for ila to all irrigation systems. Ya mama awala nga lu tawanga I o mena. Ja, maar kilo nge is documentary for nge big farming for nge production ole poa se chulo. Ke va e makua I ko akelo kanga kai o sa wale me sa wa o mai kipi akole me kipi le bacon kipi le pork chop kipi le ele oila ia yo vai fifi poa no ko vai se me fa nga I mo ia male il fa senga le lu mai fo me lo kingo fo I manuka le pork chop le e ka kere ai o pe fa wai le linga fa ai le fa kaungi chicken feet ka un kale ke ai le yam cha pe o ye le fa ka le ko pesta pe uma sa uma kio pesta le fa malo elen ata mai le fionga tuala pesta tambale langi kakalonga na zone nei ai matula wo sengang fi le na wa ta fi lo I fo le asoma fa fe le tulanga o la wasi singa I me o le market yo ia la vanta sa o alu I se market yo ia ya ve ka kaule affording fa kan kali se ia fu avo ngali ia fiu vai vo faile va al ka kam faile va fiu vola va ya si la voila io ko ki kilo fo ya pension yo va me mo pa lu fo lu ai ka ko la ka complain le kaulia o ka un ka fo pension yo ko va ma ki ya o ka ko mal malam tati tilo ile fina ngala vala fai le malo ma tatu tangata I safato le mangoto le mana wanui o laso interest il mata upule o I te mi talando ai tangata ma from maritime perspective kilele impact environmental or si va le ngu ke mi spread they always
proactive I issues whapea. Au lea pay attention ai turning a blind eye on it. E wai ke lea impact I issues o manga fo I o. Solid. So left for South Pacific Regional Environmental. But alla ko meo fai I case issues here wape o isi me concern ai kele lako environmentalist so inga o mo cosa se me spio lole oil porque longa ele spiolinga I'm not sure po spio se oil pele ole tala mulu na fambe sitama inva ngala ile ki man tuala ava pe fa wo pe that ele a mountain na e tawana ye so na fianga fo le ta telefone tu malo ai ta fo na sa u fatal no ida le take phone ma o yo fo le na o le CEO wale o ngadunga tele al malo al fiunga le ministra ya afa me ta to on sai le what to is a take me over ya so le ma a telefone langis ya ma me equipments ya pe o le ngangal na le no para el plan la epe ko li fi me lunga va ai mai bili ai o la ile ila fa longa to le plan o le tamu fai ina ya be ese mo swa fa ma male le ba okay o na yaila ele hydraulics na tamu fai si malile a fu lele ya le ba ai lunga langisi ko yo o lo ma fa le case finga le submarine na Lucia lenga sinki se vai nga sami pe na kala mengi el Pacific lenga fa wer si ai le va avenga le Cloma Explorer lenga fa wer va lenga fa wa si ai fa le venga lenga o ko li fi me lunga va nga pe an ko mo Australia e Lucia le kupula le me lenga fa interview fo ile ma su yo si ai le e ma we ale le face nga Cloma Expression or Global Marine Ling or kampanginga fawale le vakele nga la ko e ka lifi me e fa ko e le media kali si I can neither confirm nor deny okay le lo se me Cloma Expression ka ke le lo se me no ka se marine eu toma vovô te vile le Greenpeace yes Greenpeace e mai o vai ele polan me tona fai a tona va ver no moni ni tupe for compensation avo ia a safata ma le ia vanga o ia ta nong vai te mile nei o meu fainga sa fai ia va pena fo ia malanga tu le tunu I Samoa la so sila ia ile tulanga sa ia tatu kalinga malo le jokam o le kako kalinga malo ku se fa kan e makaro kan ma o le se me roi e foi ngai fongo nga fenga e foi Australia a sa agenda ko ala business forum le sa fa o le sila ia kako ku mai fa o le ko ma ngai ia fa penga fo ia le kalinga ko ma fa kai kan malo se kako ku ele pe ia so se me a pe un ka so foi ele ase Faiva asa ma mau mai e fe ia ka kai ia me DJ or for ingale pinpoint ka ingale but nothing we can do about it we did what is our kalas ko topi ngai am ka I did what I have to do for Maria well I saw Faiva in the best of the ability best ability yes my ngale feedback exactly nga ia fautuanga fo e momoli mai e to etape na I mo isi fainga a talinga malo ile lumana ai so tanga lo fa te le mo te mo tata no fo ima fa tamata tala wala nga masani fo le tunu I tala sa vea malato malo au mai e faingo fia ai ona lato a falongolongo manino malmalama a va pe a kala sawa kala I karongo ke ni via va pe fa you e vi simela fale ngai fuole we just raising the issue address the issue for ingale in the interest of kanga ka uma al me amul manguia la ukele jo ka ko aftai tele la e to e fo mulanga fia eu le a causa se passa se coi foi eu pego ia como vem al que foi eu sou one way que ai vale after tele la va manatu le
taualunga maseu I whanua le tātalananga fo le yaso whale uso whale uo ia o mai mua foi matali mai Samoa ia o tau se mai Samoa alanga se foi to ngā whale tangata whapene o le tali ma le fia ia avatu sa o lava I o luma tango o ilo ma sila ia o lare me le lau whalo whaonga a whai le io that's what we need embrace ma enjoy there's no room for killing big time ai ma ngi ngor kula fongo ai ka ka ke polonga ia ole upule ole hate when you hate somebody you are destroying yourself exactly ia tatu loa telanoa ma leva to issue tatu tali for the media but at least we have raised the issue for public awareness ai le fa pe se bela ai kai se sima ver se mo me ma o muri mai no fionga mo lo ainga mana yo woma ma ke si masio lo fo mai ia ma wonga fo so ka ko ngu me so au singa mai la vai manga ke se pa ia ma ngai ki la fa nga kofi fo le kua le nga ka fo I New Zealand ia la ko o le vai ngol ke lo pero mai mo mai ia nga le kua anga ko fo ia mo skili si masi manguia ma se ka sang fo fia fo ia so se mea uma ka ke fai ma se vi inga o le kua manguia fo Faiva mkiuke Faiva lo filima o lo fenga I malausunga sa vea me se fo ngia la leo lo ka kua fo ia wala ba fo ile mai mo fa fonga fo ia se ka ko ko ia ma wele aka ma fo inga ko le mfa so ia se kala ko nga ia ma ngia kele fa so sanga ingia fiafi ia ma lo fa tai sa no fa lo I lo fionga foi le mapu lo sunga sua po lo fionga tanga loa fa foina ia fa tai mo le no o tali fo ia ma fa fonga Samoa mai mo mai na I ainga o woma au mea mai I le tafa talanga ina o to is full minute tali tu live fitu manatu ia o le tau walunga le da ai aone ngalo ia te oi asunga fu le vas fo asu lus fu ma le tolu o le toi tale al fon fo tu o le fi mai le fionga to filau Ted Stanley ia ma le tatu ticket le na se lau lus fu tala le ticket ia all you can eat and all you can drink fa fonga la fa fi sa be ma na wo te siva fa ta milo I le pole na le sa panga fusi lo ma le po si le po se awa la ke fusi ma ngofo ma se le po ma ku oi pere fo le po le monta Samoa ai mo ni tele Samoa fa fu mai u pole ya tu se vea fa ma ngalo se leo ai mo ni tele le nei fiafi fa so I fu ia mo ia manuia nga Gagaifo o Faiva o Samoa Manatu le mafutanga